салом дӯстон, чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат барномаи навбатии панҷаи ҳунар аст ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо бошад Дилдора мебошад. Дилдора, хуш омадед ба барнома. Раҳмат. Мегуфтед ки имрӯз ба тамошобинон тарзи тайёр кардани чиро нишон медиҳед? Имрӯз мо ба тамошобинон тарзи тайёр кардани гули бобунаро нишон медиҳам. Яъне анамин гулҳо бобуна мебошанд? Бале. Хуб, барои омода кардани анамин гули бобуна ба мо чӣ лозим мешавад? Ба мо зардевор, зарф, чӯбчаҳо, марворин ва ширеши барқӣ дар кор мешавад. Хуб, сараввал корро аз чӣ шурӯъ мекунем? Ҳозир мо зардеворро гирифта мебурем. аввал қатъ мекунем ки онҳо хушрӯ бароянд. Хуб, яъне барои анамин тавр шуданашон? Бале. баъд онҳоро мебурем. баъд вақти буридан мушкил намешавад вақте онро қатъ карде? Мушкил мешавад, аммо барои хушрӯ баромадан қатъ кардан лозим аст. Хуб аст. Дилдора, шумо дар синфи чандум мехонед? Ман дар синфи чорум мехонам. Хуб аст. Дар таътили тобистона ба чӣ кор машғул будед? Дар китобхонӣ. Яъне ба китобхонӣ машғул будед? Бале. Кадом китобҳоро хондед? Китоби шеър. аз ин бармеяд ки зиёдтар ба шумо шеърҳо писанданд. Бале. ягон шеърро аз худ кардед? Бале. чӣ ном дорад? дар бораи ватан. метавонед шеърро қироат намоед? Бале. ватан ватан сиришти ман, бақо зар навишти ман, замину зар дуҳишти ман, биҳишти ман, биҳишти ман. беҳтарин аст. то охирин амалро идома медиҳед? Бале. дар як то чунин гули бобуна ба мо чӣ қадар анамин зардевор лозим мебошад? ба мо якто зардевор лозим мешавад. дарозии он чанд сантиметр мебошад? дарозии он 50 сантиметр мешавад. ва барои омода кардани як гулдони амин бобуна чандо? 7 ё 6 то. хуб аст. яъне мо аз завқи дили худ истифода намуда 7 ё 6 торо омода мекунем. Бале. бояд ман ин қисматро медонам, шумо бошед буридан гиред. аллакай як то чунин зардеворро шумо дар хона омода карде? Бале. хуб аст. аввалин гули бобунаи омода кардаатонро дар хотир доред? Бале. кай буд? дар синфи чорум. яъне дар аввали соли таҳсил? зеро шумо гуфтед ки айни замон дар синфи чорум таҳсил мекунед. дар синфи сеюм. хуб, ба шумо ки нишон дод тарзи омода кардани гулро? модарам. модаратон нишон дод. беҳтарин аст. хуб, шумо анаму аввалин маротибае ки гулро омода кардед ба мушкилӣ дучор наомадед? дар мушкилӣ дучор омадам. баъд гулатон зебо омад ё ин ки на? сал хато кардаму бояд ҳаракат кардам хушрӯтар кунам. хуб аст. яъне агар нафароне ки хоҳанд гулро омода кунанд, агар ба хато гиро доданд, ғамгин нашаванд, на? Бале. боз метавонанд ки аз нав гули зебоиро омода созанд. Бале. мо қариб ин зардеворро бурида ба охир расондем. ана ин зардеворҳое ки хурдтар мебошанд, инҳо ҳам лозим мешаванд? бале, агар мо зардеворҳоро дарозтар кунем, аз онҳо зиёдтар монад, онҳоро гирифта мемонем ва дар кори вақт вайро ҳам мечаспонем. бале. бинандагони азиз, қисматҳои зиёдатии зардеворро набуред ва анами хел қисматҳое ки зиёдатӣ мекунанд, онҳоро метавонед боз як гули дигарро омода созед. танҳо аз анамин гуна зардевор мо истифода мекунем ё метавонем аз рангҳои дигар ҳам истифода аз рангҳои дигар ҳам истифода бурда метавонем. агар дар як то гулдон мо 7 то гули бобунаро омода кунем, вале аз ҳар ранги зардевор мешавад? Бале. ба ақидаи шумо ин зебо меояд ё ин ки беҳтараш аз як нави зардевор истифода кунем? ақидаи ман зебо меояд. хуб аст. қисмати охиринашро мебуред. ба ғайр аз омода кардани гули бобуна боз кадом ҳунарро доред? ман
باز قلمدان کرده میتوانم. با گل‌های گوناگون را تیار کرده میتوانم. یعنی انما شما زیادتر آماده کردن گل‌ها را دوست می‌دارید. بله. خب این عمل رو به آخر رسانیدیم. اکنون چیکار می‌کنیم؟ اکنون ما چوبچه رو گرفته شیرشمان را از سرش میپیچانیم. در قسمت اولی اون کمی شیرش می‌مالیم. کمی شیرش میمالیده چوبچه رو به اون میچسبانیم. باز شیرش می‌مالیم. یعنی انمی قسمت ها رو تا آخر شیرش مالیده و آن را زیبا میکنیم. بله. احتیاط باشه. آماده کردن انمی گل فکر خودت آمد یا فکر مادرت؟ فکر مادرم. خب بعد مادرتون از کجا آموختن؟ از فکر خودشون؟ بله. باز شیرش میمونیم. تماشابینان عزیز، در قسمت اولی انامین زرده‌وار شیرش مالیدیم و انامین چوب رو چسبانیدیم و همینطور تمام زرده‌وار رو قسمت‌های کناریش رو شیرش مالیده گرد چوب تاب دادیم و همینطور یک گلی زیبای حاصل شد. بله. این رو گردش رو قطع میکنیم تا که خوش بیاد. خب مروارید رو در کدام قسمت میچسبونیم؟ در مبین، یعنی در همین قسمت مرکزیش میچسبونیم. تماشابینان عزیز، گلی یکمی ما تیار شد. اکنون میگذاریم و گلی دوم. یعنی انمی خیلی یک گلی ما آماده شد و شما حاضر گلی دوم رو تیار میکنید. بله. مرحمت، زرده‌وار رو گیرید. بسیار گلی زیبا است و بید من با شما کمک رسونم. خب انا باز از همین زرده‌وارها گل‌های دیگر را آماده کرده؟ نه. یعنی گل‌های دیگر رو باز از دیگر نوع؟ نه. خب مثلا از چی آماده میکنید گلی دیگر؟ گل‌های دیگر رو از لنته‌های مخصوص تیار میکنیم. خب باز از چی؟ از مهره‌ها. انا باز گل‌های هستن که با نیچه مخصوص و رشته آماده میشن. آن رو چی میتونه؟ بله. خب بید باز چیرش ما؟ باز چشم قسمت آخرین رو شاید همین قسمت رو تا میدادیم و با رشته مخصوص میبستیم یا بستیم یا نمیشود؟ ممکن بستیم. باسی میشود. فکر کنم آسان‌تر با شیرش برخی است. بله. خب اکنون مروارید رو میچسبونیم. بله. منم گلی دوم ما هم تیار شد. اکنون چیکار میکنیم؟ حاضر ما آنها رو داخل ظرف میکنیم. خب مروارید دیگر به ما لازم نیست. نه. آنها رو به یک طرف میگذاریم تا به ما خلل نرسونه. گلها رو داخل ظرف می‌نیم. بله. چه خیر؟
анамка гулҳоро дохили зарф менамоем. Бинандагони азиз, то Дилдора анамин гулҳоро дохили зарф намудан ва анамин гулдонро омода кардан, мо бахши ҷолиберо бароятон омода кардаем. Биё якҷоя онро тамошо мекунем ва боз бармегардем ба анамин қисмат. бинандагони азиз, идомаи барномаи панҷаи ҳунар аст ва меҳмони мо Дилдора мебошад. Аллакай қариб шудаи гулҳоро? Бале. Инашро ҳам мечаспонем? Хуб.
анақадар кифоя? бале. бинандагони азиз, ана гулдони мо бо гулҳои бобуна омода шуданд ва агар шумо хоҳед ки гулҳо зиёдтар бошад, метавонед гулдони онро яъне бузургтар гиред ва дохили анами хел зарфҳо ҷойгир намоед. Дилдора бозигар ба барномаи мо хуш омадед. раҳмат. бинандагони азиз, агар ба шумо низ анами хел гулдон ва гули бобуна писанд омада бошад, шумо ҳам метавонед дар хона чунин гулҳоро омода созед. тамошобинони азиз, инҷо барномаи навбатии панҷаи ҳунар ба анҷом мерасад. То барномаҳои оянда шоду пирӯз бимонед.